murakoze cyane. ubu ngubu turi i Goma, twagiye kureba uko bihagaze nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu turi kumwe n'umuvugizi wa M23 mu ishami rya politike, Dr Oscar Barinda. Tugiye kuganira nawe atubwire nyuma y'uko bafashe uyu mujyi n'iki kigiye gukurikiraho. Reka tubahe ikaze. Murakoze cyane kandi ikaze mu mujyi wa Goma. Ndakeka mwabonye ko hari umutekano, hari amahoro, abaturage barishimye cyane, bavuze ngo bari bamaze iminsi batatembera ku mugoroba, ariko ubu bariho baratembera amanywa nijoro. Rero twahagurutse kugira ngo duhe abakongomani bose nta kuvangura, tubahe umutekano, tubahe amahoro, niturangiza twese dufatanye kugira ngo twubake igihugu cyacu. By'ukuri ni ryari umunsi wa ryari mwabohoye uyu mujyi wa Goma? Hari ku munsi kwa mbere itariki 27 z'uku kwezi kwa mbere 2025. Kugeza ubu, kuva kwa mbere kugeza ubu ngubu muri mu mujyi wa Goma bihagaze gute? Abaturage babakiriye bite? Situation iteye gute muri rusange? Nkuko mwabibonye, abonye ko abaturage batangiye gutembera nyuma y'imirwano yari ikaze yuko hari inderi y'interahamwe ya FDLR, hari abarundi benshi cyane, hari abacancuro mwarababonye n'ukuntu bambutse imipaka, hari ingabo za SADC, hari ndetse na MONUSCO, bose baraduteraniraga tukarwana nabo ngabo bose, ariko twashoboye kubatsinda tugarura amahoro. Wenda katugaruke ku ntambara gatoya. Byari bihagaze gute mu kurwana? Hari igihe mwarwanaga mugasubira inyuma gatoya mukongera mukarwana kugeza igihe mufatiye Goma, n'izihe mbogamizi mwahuye nazo? Twebwe nk'uko ubizi, icyo tuhagaze ni ibiganiro by'amahoro. Ntabwo twari tugamije kumena amaraso y'abakongomani. Muzi ko kera tukiva mu buhungiro, yaba bahungiye Uganda, yaba bahungiye mu Rwanda, twaraje tujya mu kirunga cya Sabyinyo. Urumva, turahaba tuti ubwo haje umuperezida mushyashya witwa Tshisekedi, nawe wari uvuye mu batavuga rumwe na leta ya Kabila. Icyo gihe twavuze tutireka twohereze intumwa zacu zijye kuganira nawe, turebe uburyo tugiye gutaha mu gihugu, turebe n'umusanzu twatanga mu kubaka igihugu, umusanzu mu buryo bwose, bwaba bw'umutekano, bwaba ubw'amajyambere muri rusange, twari tayari gufatanya nawe. Rero ibyo yarabyanze, ahubwo yaciye bugere bwa nyuma aza kudutera. Ubwo turi mu kirunga cya Sabyinyo, intumwa zacu twohereje Kinshasa zikiriyo. Muzi ko hari ibyo bari bamaze kumvikana, byari bimaze kugerwaho, byo kuvuga ko tugiye kuvanga ingabo nawe. Nawe icyo gihe ntabwo yarizeye inzego z'umutekano zose, yuko yaravuga ati ko Kabila ariwe ukizifite zose. Urumva, rero turavuga tuti tuvanga ingabo izacu nize izo yibonamo. Urumva yuko we n'umuntu ukunda amacakubiri cyane, karamubwiye tuti izo wibonamo uzizane tuvange nazo tuzazigisha, ariko tugucungira umutekano muri Kinshasa, ariko tugaruke n'iwacu mu burasirazuba, nabwo ducunge umutekano w'abaturage, ndetse n'impunzi zacu zimaze imyaka 30 hanze y'igihugu nazo zitahuke. Ku rugamba rwa tekinike byari bihagaze gute? Urumva gutsinda SADC, mugatsinda ba mercenaires, ndetse MONUSCO nayo iraho ngaho, imitwe ya Wazalendo, mugatsinda n'igisirikare. Urumva ni abantu benshi bateraniye, imitwe ndetse n'ibihugu. Byari bimeze gute? Mutubwire n'imbogamizi wenda aho ngaho ku rugamba rwa gisirikare. Rimwe na rimwe ntabwo babizi, wenda mwatunyura mu gakeya mu mayange, ntabwo byose mwabivuga. Urumva ryari ihuriro rikomeye cyane y'abantu benshi, baraduteraga kuko bakaza ari benshi, ariko twebwe impamvu yacu niyo yadufashaga kugira ngo tubatsinde, tutsinde urugamba. Urumva, dufite impamvu ikomeye, dufite ukuri. Muri intambara turwanira, turashaka gusubira iwacu muri gakondo yacu. Urumva, ahantu hose turwanira, urumva amazina muri ururimi ndi kubaganirizamo, mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga niba data n'abasogokuru bagiye baha ayo mazina, imisozi, imigezi, ikivu, ibiki byose ni amazina y'Ikinyarwanda. Rero ni gakondo yacu, ntabwo yashidikanya. Urumva, niyo ukubise muri Google Map ukavuga ngo Inyamitaba, baragenda bakakwereka muri Masisi.
urumva ni twebwe ni twebwe iyo bakubwiye imatembe nta rundi rurimi iyo bakubwiye nyiragongo nta rundi rurimi ku isi rubamo icyo kintu cya nyira uretse ikinyarwanda. Rero ndetse twayihise ni iwacu ni gakondo yacu, nta muntu n'umwe wakwiha uburenganzira bwo kudukura muri gakondo yacu. Ubu rero twagarutse turi iwacu, abaturage baratwishimiye cyane. Habonye ko twaramukanyaga na bariya abantu bose turaziranye, abo banyamakuru mwabonaga hariya bati karibu karibu ikaze, turishimye kubona muje. N'abaturage ejo bari bishimiye bakora mu biganza by'abasirikare, ubona ko bishimiye ko barishima cyane. Natwe mu nzira aho twazaga baraduhagarikaga bati mureke tubaramutse, twari tubakumbuye. Urumva tugahagarara tugasabana nabo, ariko mureke tugere no mu mujyi turamutse abanyamujyi. Niki gikurikiye kuri ubu ngubu ntabwo situation irahagarara neza cyangwa se ubuzima bugende neza? Niki gikurikiye? Oya, ubu niko kazi twazindukiyemo. Ndakeka twabonanye mu gitondo, niko kazi twazindukiyemo, turi kugira ngo tugarure ubuzima, tugarure amazi n'amashanyarazi. Urumva tukugira ngo itangazamakuru ryose rikore, ryaba radio na televiziyo ya leta yitwa RTNC ikore, yaba amaradiyo yandi yabikorera na privé nayo atangira kore, bose bakore. Urumva abaturage tubahumurize, basubire mu mirimo yabo, amashuri atangire, ibitaro bikore. No kuvuga ubuzima bwose, abacuruze, abajya guhinga bahinge, aborozi borore, nuko mbese ubuzima bitangire, abaturage basubire mu byabo. Bivuze ko nimwe mugiye gushyiraho n'ubuyobozi bushya cyane. Batubwire neza nta kibazo. Ubuyobozi tuzabushyiraho kuko naho twari twabushyizeho tayari. Urumva twategereje ibyo biganiro mu gihe bitabonetse, tuvuga ati nta kundi, abaturage baba bakeneye kubegereza ubuyobozi, inzego z'ubuyobozi. Urumva nk'ayo mashuri ntabwo yakora hatariho inzego z'ubuyobozi, ibyo bitaro ntibyakora bidafite inzego z'ubuyobozi. Abaturage ku bwabo, abashakana, abagira bati bakeneye inzego z'ibanze zo kubayobora kugira ngo bamenye amabwiriza n'imigambi ya AFC M23. Muzaguma hano muri Goma gusa cyangwa murateganya no kwagura ibindi bice mukajya ni Kinshasa? Ahazava icyo twita menace mu Gifaransa, ariko aho umwanzi azahohotera abaturage tuzajya gutabara uwo muturage. Umuturage niwe twahagurikiye kugira ngo dutabare, niwe turwanirira, tuzagenda tumutabare. Izo ntwaro zose tuzicecekeshe nkuko twazicecekesheje muri uyu mujyi. Nuko nkuko bizaguma kugeza igihe menace, cyangwa wenda hari strictly hari yindi wenda mudategereje ni menace? Oya, umwanzi natadutera ubwo nyine wenda azavuga tutati tuganire nabyo tubirebe, ati byose tuzagenda tubisuzuma uko iminsi igenda. Wenda hari impunzi bene wanyu b'abakongomani bari hirya no hino bavuye mu byabo kugeza ubu ngubu, nabo cyane munarwanira n'abahohoterwa ahangaha, wenda bahohoterwa ahangaha, igisubizo bakibonye n'impunzi. Bo ni iki mugiye gukora kuri zo? Oya, impunzi zirataha iwabo ko habonetse se, gakondo yabo yabonetse, nibyo narindi mu babwira. Ubu ngubu zirataha. Mugiye muri gahunda zo gucyura impunzi. Niba atari banga baratangira ryari? Oya, tuvuge nk'ahangaha turacyashaka kugira ngo umutekano wuzure. Ahangaha muzi hari intwaro nyinshi muri uyu mujyi, nyinshi cyane, twirirwa tuzitoragura, n'abaturage bazizana barega bazifite, abagiye kubihishamo, twirirwa dutoragura intwaro nyinshi cyane. Ahangaha muzi ko bazihaye n'abantu batazi kuzikoresha, bazikoresha nabi. Urumva rero turimo turarwana kwanza kugira ngo umutekano wuzure, usesuye wuzure hano mu mujyi, yuko n'ubundi niyo nzira yo kugira ngo ziriya mpunzi zishobore gutaha. Ariko no mu byaro, muzi ho tumazeyo iminsi, tumazeyo imyaka 2 cyangwa 2 n'igice. Urumva ho haratekanye, n'impunzi zimwe zatangiye gutaha, zacagiriya zikazenguruka zikinjira za Rucuru, ni Bunagana, Rucuru, zikazia za Tongo, zikazamuka zikagira Gicanga, batangiye kugerayo. Rero abo twita impunzi zo mu gihugu zo, abakuwe mu byabo n'intambara, bo baratashye. Muzajye kureba zizo mwumvuga za Kanyarucinya na za Rushagara, za Mugunga, bose batashye bigiriye iwabo. Nukuvuga bari abantu ni leta yabafataga bugwate,
kugira ngo gusa ngo yereke amahanga yangirize izina ryacu, ngo abangaba batuma abantu bahunga, ariko mwajya kureba abaturage bose baritahiye basubiye iwabo. 2012 mwafashe Goma babasaba kuvamo, muremera muvamo. Hari icyo muratera ko mwavamo? Reka byo bari batwijeje icyo gihe ntabwo byashobotse. Nyine twagiye mu biganiro i Kampala tumarayo imyaka 2, tumarayo imyaka 2 dusinya amasezerano, dushyira umukono ku masezerano. Ibyo twumvikanye ntabwo leta yabikoze. Urumva n'icyo gihe mu gihe turi mu biganiro nabwo bagiye gushaka ingabo z'umuryango w'abibumbye, noneho zahinduye na manda. Bagiye mu cyo bita chapitre ya 7. Chapitre ya 7. Chapitre ya 7 ni ukuvuga ko bahawe uburenganzira bwo kurwana. Baraza rero baje, turavuga tuti no, ntabwo tugiye kurwana n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Nibwo twiviragamo, bamwe bajya mu Rwanda, abandi bajya Uganda. Ngo Kivu y'Amajyaruguru yose murimo kuyigenzura, iy'Amajyepfo yo ntabwo mukoraho. Nta iy'Amajyepfo Minova ni hehe? Minova ni muri Kivu y'Amajyepfo. N'ahandi za Numbi, za Rumbishi, za Shanje, hose ni muri Kivu y'Amajyepfo. Gahunda yo kugikisha se ntayo hari keka wenda bibaye ngombwa. Byo ni gahunda tugomba kwiga, tukanonosora, tukareba. Ubutumwa rero ku bakongomani baba hano mu gihugu ndetse n'abandi baba hanze y'igihugu. Abakongomani kwanza abumva ururimi tuvuga, bo mu burasirazuba, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni ukubahumuriza, ni ukubabwira pole, bamaze imyaka n'imyaniko batotezwa kubera ururimi bavuga gusa. Ariko cyane aba Batutsi bo barabicaga, nta Mututsi wari ufite uburenganzira bwo kubaho. Babacaga imitwe, bakabotsa, bakanabarya, babyina, bakora mbese umunsi mukuru. Urumva, ariko muri rusange abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bose nabo baratotezwaga. Rero kuri abo ngabo icya mbere ni ukubabwira ko bagomba kwishyira hamwe. Ubumwe bwabo nibwo buzabakiza muri iki gihugu. Urumva, ubundi rero bagafatanya n'abandi bakongomani bose kugira ngo bubake igihugu cy'ababyaye. Hirya no hino mu mpunzi barimo kubyina ikinimba, nahanga mu kubyagenda kose nta kubyina, ariko mu mutima amarangamutima hameze ati kuri ubu ngubu n'akanyamuneza. Barishimye cyane, impunzi zirishimye, zizi neza ko gahunda ni nabo baduhaye abana babo bari kurwana urugamba. Nabo bari pati y'iyi ntambara, ni iyabo, intsinzi ni iyabo rero. Turi kumwe nabo bariyoruganije, mwigeze kubona bakora n'imyigaragambyo mu Rwanda, batanga n'inzandiko muri za ambasade zose, muri Uganda barabikoze, ndetse na Washington barabikoze, na New York barabikoze ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Ubu baherutse kubikorera Ottawa muri Canada, capital ya Canada. Hose hari abantu bacu baratatanye, amatage yaraje, amatage twumvaga mu nkuru gusa yatugezeho. Rero ubu ngubu turimo kurwana kugira ngo dushobore gutahuka, dutahe iwacu. Katwashimira cyane. Murakoze cyane. Wenda akantu gatoya, muraza kumanajinga mute ikibazo DRC, ubuyobozi bwa Kongo bwatangiye kubwira abaturage ko bahaguruka, yaba muganga yaba iki bose guhaguruka ngo bakarwanya M23 ndetse n'abanyarwanda, kuko barimo kubafasha mu kurwanya intambara. Iki muraza kubwira abaturage kugira ngo baze kwirinda kumva iyo myumvire imwe n'imwe irimo kubashuka kugira ngo bishore mu mirwano? Icya mbere, kubashuka kwa mbere ni ibingibi turi kubona none. Barabashutse, babaha intwaro, baziha abaturage batazi kuzikoresha, batabyigiye, batize igisirikare. Abenshi bagiye bahura n'ibibazo kubera batazi gukoresha, barakanirasa. Urumva, rero ni leta ibashuka, ibaha ideology mbi, imitekerereze mibi, cyane ni ya ideology yavuye mu Rwanda na bantu baba FDLR. Ubu bamaze kuyikongeza hano hose. Ni narwo rugamba rukomeye dufite. Nirwo rugamba rukomeye dufite, gukura ideology y'abajenosideri, kuyikura mu mitwe y'abakongomani, yuko bamaze gukongeza mu bakongomani bose. Rero tugomba guhaguruka tukabigisha, ariko batangiye kubibona yuko aho tumaze imyaka 2-3 hariya za Rucuru na hehe,
abaturage barahindutse. Bariya bose rero turafatanya nabo tuzi ahubwo twigishe aba banyamujyi hano kandi birimo biragenda vuba kandi bigenda neza. Murakoze cyane. Murakoze.